Kubor nakaslem jong unongsan hima. Unang wat RTI uba paukhmat ka jella uba dispersing rani. Ha kala sngi ublay ula pentem bana ka benta ki shispa khat khandai teliki kam ki balat ha secretariat Shillong. Kiladan hado shilak khat riu hajar riu spa san pholaingon ki balathem. Kini ki kam ki dei ki balapen bana ha ka khandai tarik uremphang arhajar arpoar bat baka tarik bakhado banthep ye ki kot kisla kadai ha ka henyau tarik ulebear arhajar arpoar. Halor ka jingpen slam ban penlong ya ke examen nakabenta ki teki kam uba rani ulaong bakat kum ka jubam balayo leng baka RTI ka jing slam kadai namar ka hukum jong ka Meghalaya High Court balapen mi hau benaya yong arhajar arpawar ha ka bedai bat ka jinglom pisa lane ka examination fees naki teki iway point khan ru langon uba rani ulaong baka sorkar kalayo lom hado sanphu nyau laktam Henry ulaong bakat kum ka RTI kamdan satya ka jingthong kam kontrak lani ka officiate ha secretariat. Buat hi halor ki kam ibedi ba secretariat ki ba ada code application nadu application nadu kandaitan benai ba raja arwa but kelas date of submission ye form kalong new tarikh benai malai raja arwa di habede begini pos berunjuk no kayo buat mesyuar ombak don di pos ki belatung official ketung kontrak hantai po sekretariat di habede berkata ngalawat jingtip di penungkong yang aku mana jingtip je pi kalong ba kene ke pos ke balat cispa kat kendai pos hantai lapan nak RTI di pentip ki kadau balik penslem ban khot rating test yang ke pos di kat kong RTI bangayo lai thu yang ama dei nak tahu jo kadon karai haikut aga santarik benai basau arja kuar dei na takadau bala penslem ban khot rating test ya kani ka sispa khat khandai tadi ki pos ki bal khot application na do khandai tadi benai ba ar po ar te ga ar de ka dei halor ki jingdon candidate ki ba apply kani ka sispa khat khandai tadi ki pos candidate ki ba don hakani ka list ke ba apply ki don hadu chilak khan riu hajar sanspa andru klai ngut ki candidate ki ba apply yang ka pos chispa khan khandai tadi entai sekretariat te habede ro ba fees magani fees don kamba matingteng ka fees la phimkli ka fees ka wan ka no ka le chano chakano ka akaw wani ka don kamba ban tip ni pai ba tingteng ka fees ka chum please ka fees ka ba ngisiu ni pai ba te habede ka fees ka ba collect na benta ka pos sispa ka tandai ngot kidon kinong apply hadu silak khat riu hajar sanspa riu kolai ngot tika pisa ka bami na benta ka examination fees ka poi hadu san punyo lak pra hajar lai spa riu punyo tangka kata ka dei ka fees ka bami na ka ne ka chi spa ka tandai teli ki pos ki bala khot application ka sekretariat kami hadu san punyo hajar san punyo lak pra hajar lai spa andru punyo kata kalau nga aji sya supai ba habide ba neka examination fees nam takani pos but kabidu upon pengen mau ip bagadon didon hadu chil lak andru hajar san spa andru klaimut kilonga play habide ba bagani jingkan no bagadon mi jingthong official jingthong kontrak hantai tekat kong ka RTI ke bang layo kami semula doni e ki thung kontrak ada official apo sekretariat hawa ki don ki kecual wakaran tu ki basutai belan tu ngasun tani don spa pemut gitu ki don na jong waiting test nam ta itu dei buat mai du minta don ka kong ka RTI buat bang layo te nalor kata ka bakhamdan ka ne gade ke jinglong di department kamut kalong ba tingteng di department ke along bobuan di department poskar mekliai along ke ditanik bajan nga kumka seri korsyo kumka Meghalaya government contractor corporation kumka textile kumka electronic pat kimi department ke ba ima tikani kade ka ke ba kaba nakalian dengan aktivis ngas surkhya ba kan ki jolong di department marbale kat kum kubar ba yo i batrei tu ba don ting teng ka kormen kam ju borom ye gibri batrei hop lalong banyak kali
Itu ki badan dengan dia obarti kat bawah. Itu ki berletri hok ki banyak hok ikali ki nyak be kia be haulan be. Itu ki obarti bat ke penken ai bat ke pois semua. Itu ki bateri sistem habakut kimio permission. Kata dia ke bangayo report na gubun di department di balong bunta. Kunjur ke juga porok kan ke permission dan di department teng di badan di gede ki permission. Kata dia ke ba sosie dan di department ta nak ada ke dia kini ban yo permission teng tu engineer bat do airport like post. Ngasu anyuk sa ki ke PC. USI jong PC bat lang bat DE bat lang bat SE. Kum ka pos jong wesio po so yong bakan kada ayu namar ba yakni permission i kata ka we hading ka we ka kalong hakta kom te kane ke jing sokhia jong ngam tar jinglong department te ngalawat ya kada balik ke dia humne bat balik ka pelong yang ofisa ting teng namar ba sudom ya tu jing le kitu ki ba obarti ko ba obarti nya kali mangi ting teng sudom ya tu ki bri ba obarti te kile amno kitu batri hok Shua bakin song thai kile mo sim BRS no bun ke ofsa sim BRS ta kadang bik sodom yak jingle be a ne jingle ta ka jingle de ju tu bre bro ni de ki sho abarti yaki banyo asha pos director ne join director ne par kunta ta te habede ba kani ke song khia jo nga pan de ka ti ai na poka na secretariat habede ba kani ka departmental promotion committee nama kani committee kade bandan be committee min cinta kala ke vakansi nene kadon kasnya ti list nama ta bano ban kio hak tu syuki ke bala di bakan ti kadon ka department promotion committee ke bala form da komen ambe khalia bad ya kani ke departmental promotion committee malah snem gila ban syong gitu ka departmental promotion ban page mano badan badai hok ban rung tu ke puas bala bakan ba syong thai ni ba ayat ba kum ta ter ti habe dei bagane tinggal ayo juba ba ini departmental promotion committee ki member ki itu lagi member tu secretary kum chairman under secretary kum member ki superintendent kum invitees ba ki head department ki kum member secretary hakane committee man la kasnem ki show habayo ka kano ke jing tho na buat department ba kadon ga bakan mai kadon ki jing yap bat kadon ga bakan puas nam tai no gida ba la shong thai ba kum ta ta tiga ne ko mati ke shong aba shong no mati ki pe mano bri ho ban poe tu ko pos dei ke balongo kalong ba kinoi kumno kinong tre ko dei kim tip ya ganika komiti ting shele syakut ga bana ba idan bale syakut tang mata commission bale syakut tu rasa penting kies penting long sob judais ban ai permission do dei na kada ting we officer buat lightly tadi pos jingkali kalau kumno department kimtip ya kanega authority ka bola form da ka government am khalia nam ta kani ka permission apa office ha ki jinsha ini ke officer kino officer ba dai hok ban poi permission la dai ban tho sakane committee kana makan committee kan yo ban pe la ne kino ki jinge nangis kmat ngakan tu ya kino ki officer la ne ki kino ki bentai badai pe di department lagi don kino nge ban yo permission ila ban tho sangar ngai smat tang ban wat ya kada bali kalau kita te bedai bagane nanglenga la yo report na badai department kadon ne kani komiti ban pe namta ban pentiu permission ya gitu bisa ha bedai secretariat pe kadon na kajong ka selection committee ha ka chief secretary uklit ya ka selection committee secretariat ya ka kajong departmental ki ya ka kajong hebede ngani ka ai mentasmi tang kita hi ka dei ba bangayo report ka ba dia file batang kita hi total is under process and examination will be conduct in due course of time kemudian ka ngani ka kam hebede bagani ka bede kam ka under process ka long tinang pek kumno ka po kano ka igata ka parda jo hai court ka long no trai la ban long tai kene gisiu tengam da tip kenamo ka poin kalong na sua be tangga lamsom ka jimi jom sa kalong san penyulak praja laispa ju penyu tari jimi bisa na benta di kandidat ki badon do silak kan hajar san spa ju pulayo kene bisa kali seno kata le gudap jingli ka ba
sepang mensia mi babi kinong apply kakam babun ni kilong bala ada apply no hajar euro kimpat khot rating test ngasih yo kita komplain haman lagi kena gong para ni penkelile mesti kapus do nyo hajar euro pat yo interview ni pat yo rating test man lagi beri kia pun yang atur sebenarnya ni penuat balik kalau ke PSC gempa DSC gempa ke jinggeli ke bang pi seno bisa itu kena bela apply dong mencuba mengopi bisa abang ke bisa jengi asli pi tu tolong tu bisa kali seno dia tak tahu bayar ni bisa orang fan kenang bentip ya ni bisa sisi melatih kemudian dia begini kalau ya di sekolah dan kau Kaya jumpa bagi ayah pada ibu itu jumpa lebih besar. Kia dari jumpa berjumpa mereka no kami nama taki sispak kendai di pos di hari kia kami kembasan penyulak rahokra aja lais pak ndri penyu.